M4 tubashimira ko mudukurikira umunsi kundi, tubashimira ko mudukunda kandi mukunda ibiganiro tubagezaho. Ahangaha ni kuri stade Ubworoherane, stade y'akarere ka Musanze, stade ikinirwaho n'ikipe ya Musanze Football Club. Siyo gusana ni makipe, harimo ekipe y'abagore ya Fatima Women ndetse n'andi makipe y'iragiye atandukanye batarabigize umwuga. Iyi ni stade rero mu by'ukuri izakira umukino wateye amagambo menshi hano mu gihugu. Umukino uzaba ku cyumweru ku isaha 9 zuzuye. Ekipe ya Musanze FC izakira ekipe ya Kiyovu Sport ku munsi wa 28 wa shampiyona. Donc ni nyabutatu, ni tridium, ni minsi itatu ya nyuma ya shampiyona Primus National League twinjiyemo kugira ngo tumenye ekipe twari igikombe cya shampiyona. Twawiteguye bidasanzwe kubera gahunda dufite, niwo mukino usoza shampiyona ku ruhande rwacu. Numwe mu mikino ikomeye, birumvikana Kiyovu ni ikipe ihatanira gutwara igikombe, natwe kuba twakina nayo tukayibuza igikombe niyo gahunda yacu, kandi kuyitsinda ni intego twihaye. Abakinnyi mudu barimo, abayobozi, twese turimo turakorera hamwe kugira ngo uyu mukino ubashe kugenda neza kandi bizarangire tuwutsinze inshallah. Mwihaye intego, ariko mbonye umutoza wa Musanze Football Club Adel Abdurrahman yicaye muri stand arimo arareba abakinnyi bakora imyitozo ikoreshwa na Imurora Japhet bakunda kwita Drogba, akaba ari team manager w'ikipe. Umutoza kuki atarimo gutoza ekipe ye, hari amakuru menshi ari hanze aha ko yaba yahagaritswe. Version yanyu ni iyihe muri rusange? Ntabwo umutoza w'ikipe ya Musanze FC yahagaritswe, ikiriho nuko yahaye uburenganzira Drogba bwo gukoresha imyitozo. Ntabwo aratubwira ko atazagaragara kuri touchline ku mukino nyirizina, ariko birumvikana ko n'imyitozo yakoze ikagenda neza. Nibyo twe tureba nk'ubuyobozi bw'ikipe ya Musanze FC, n'umutoza kuba hari yaza kuba adashigikiye ibiri kubera ahangaha, yakaba yatari kuri stade ari kubikurikirana. So ejo muri tuzamenya niba azaba adahari, ariko twebwe icyo tureba no mukino nyirizina w'ikipe yacu izakinamo. Ni ikipe ikina ishaka gutsinda, ubuyobozi bushaka gutsinda. So twese inzira turimo niyo ngiyo kandi tuzabigeraho inshallah, kandi nayo gahunda dufite kugeza ubu. Biravuga ko umutoza yahagaritswe, biri mu bitangazamakuru. Ntabwo yahagaritswe rwose. Niba umutoza akaba atatoje imyitozo, mwatangaho nyine yaza kuba yahagaritswe ntabwo twari kumwemerera ko aza kuri stade, kubera ko ibiri habera ntabwo byari kuba bimureba, ariko kubera ko ari muri tribune biri kubera mu kibuga biramureba nawe nk'umutoza. No umutoza w'ikipe ya Musanze ugifite amasezerano, birumvikana ko ntabwo yahagaritswe, ahubwo usibye ko yatanze uburenganzira kuri Drogba kugira ngo abe ari gukoresha imyitozo yabanje n'uyu munsi, kandi twabonye ntacyo byigeze bihungabanya ku migendekere y'imyitozo y'ikipe ya Musanze FC. Musanze FC heruka gusezererwa n'ikipe ya Mukura, mukino wabereye ahangaha ku Bworoherane, ikinyuranyo cya penalty, amakipe yombi yanganya igitego kimwe kuri kimwe ku giteranyo. Muri rusange iyo uko gusezererwa ntabwo kwaciye intege abakinnyi, morale kuri match iravaho muri rusange? Hari byinshi, abakinnyi barabizi ko iyo bakina n'amakipe ari mu makipe ane ya mbere muri shampiyona y'u Rwanda, prime bayikubye kabiri. Birumvikana hari n'izindi bonuses bijyanye n'uburemere bw'umukino zagiye zongerwaho kugira abakinnyi bacu bazabashe kwitwara neza. Muri rusange rero twese turafatanyiriza hamwe kugira ngo turebe aya manota 9 asigaye ko twabonamo amanota 6, tukagira amanota 40, bikanatwereka urwego rw'abakinnyi bacu dufite kugeza kuri ubu ngubu uko bashoje shampiyona bahagaze. Ariko muri rusange nk'umukino nyirizina w'ikipe ya Kiyovu Sport, abakinnyi bacu bose batubwiye ko bahagaze neza, kandi intsinzi niyo bari gushaka. Natwe niyo ntego yacu yo gutsinda buri match, kandi buri match twayitegura bijyanye n'uburemere bw'umukino tuba tugiye gukina. PSG ntabwo ari ekipe ya Musanze FC gusa ifite inyungu muri iyi match. Amakipe ahanganye na Kiyovu Sport kuri course y'igikombe cya shampiyona nayo ayihanze amaso, notama ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR Football Club. Biravuga ko ayo makipe yahaye yemereye prime ihambaye cyane ekipe ya Musanze FC abakinnyi mu gihe bazaba batsinze ekipe cyangwa se bagatesha amanota ashoboka ekipe ya Kiyovu Sport. Bikozwe nyine n'abakunzi b'ayo makipe yahangana igikombe, sinavuga ko wenda ari abaperezida b'amakipe, ariko biravugwa ko hari abarimo gutanga iyo prime, barimo kwiza abakinnyi bitangaza, ndetse ko umukinnyi umwe ashobora kuzekopa 2600 mu gihe batesha amanota ekipe ya Kiyovu Sport. Ayo makuru murayafite se? Murabona ko morale y'abakinnyi hari ikintu cyazamutse kurushaho korera magambo? Abakinnyi bacu bakina umukino muri rusange bakina bashaka gutsinda, kandi icyo bakorera na amafaranga, ahubwo abambega tubahereze nimero ya konti y'ikipe baze kuyashiraho. Ariko twebwe icyo dufite ubushobozi bwo kwitsindira umukino, tugatsinda ikipe ya Kiyovu Sport, amanota 3 tukayabona, n'amafaranga tukayatanga ku ruhande rwacu, kubera ko hari ibyo twagiye tubemerera mbere ko baza muri iyi kipe. Ariko nibo bantu bari gutanga amafaranga, nyabuneka
ahubwo uze kuma kontakte zabo bayazane bayashire kuri konti ya ekipe tuzayaha abakinnyi tuyashikirize ba nyirayo. Nta kibazo byaba bitwaye baramutse bayazanye, ariko kugeza ubu ngubu ayo mafaranga ntayo turakira. Hanyuma abakinnyi mwabemereye iki rero kuri motivation? Ekipe ya Kiyovu Sport igora ekipe ya Musanze FC. Sinibuka inshuro nyuma ekipe ya Musanze FC yatsinze Kiyovu Sport. Imwe makipe agora Musanze FC itagikoraho ni Kiyovu Sport na Mukura, ariko Kiyovu Sport by'umwihariko iza hano ikatsindira kimwe n'ikipe ya Police FC. Ayo makipe mwemereye iki abakinnyi muri rusange motivation kuri uyu mukino? Abakinnyi bacu barabizi neza ko iyo badushimishije bakitwara neza, ubuyobozi hari byinshi bugenda bukora, nko kubazamurira bonus, uduhimbaza musiki. Harimo n'abandi bakinnyi bari gusoza amasezerano, birumvikana ko bazagira amahirwe yo kujya mu kibuga, tuzabasha kubareba babona amasezerano masha, ariko still bonus bakuba kabiri, ariko bonus yindi ziyongera ku mukino twabwiye ko ari ibanga bitewe n'uburemere bw'amafaranga ubuyobozi bw'ikipe ya Musanze FC bwashizeho, so kugira ngo aturuka hanze hehe, ariko n'ubundi ava mu baterankunga za mu ikipe, mu bayobozi b'ikipe ya Musanze FC. Hari Setraf, hari akarere, hari ndetse n'abandi bafatanyabikorwa dufite, so urumva rero amafaranga yo guhabakinnyi batsinze ikipe nka Kiyovu Sport ntabwo yabura haturuka, birumvikana. Hanyuma se SG mu kibuga harimo iki? Ikipe ya Musanze FC abafana amaze iminsi bijujuta itatsinda ibitego, rutayizamu Peter Belevor abari imbere na Rukaku, abandi bakinnyi bagiye SG barimo banamanda bakanza ba Benochen kuki batagaragara kandi abakinnyi ngira ngo kuva bagera muri ikipe bose babonye mu myitozo, bose bari gukora imyitozo bijyana na showa y'umutoza n'uburyo akina umukino we, ariko uyu munsi ku ikipe ya Kiyovu Sport turashaka kubona Musanze yataka, abatoza bagomba kubimenya, turashaka kubona Musanze itsinda, turashaka kubona abakinnyi b'abafana mu kibuga, kuko abafana nibo dukorera, abakinnyi bakunzwe banakora ibitangaza bagomba ko bari mu kibuga byanze bikunze. Nekereza ko ibyo ngibyo nta wabishidikanyaho, kubona Peter mu kibuga ukabonamo abakinnyi nka bakanza na banamanda, ariko birajyana na match fitness yabo bariho. Muri rusange kuba baza mu kibuga ari abakinnyi beza nta kintu bitwaye, ni nacyo kintu tuba twarabaguriye kugira bashimisha abakunzi babo. Murakoze. Umunyamakuru witwa Rugangura Axel yavuze ko ari umwarimu ngo wicaye hariya hejuru mu birunga, ngo ari hagati ya Sabyinyo na Muhabura. Uwo muganga SG arahari, abafana batangiye kumva ko rwose ibintu byarangiye, ngo rizita ku munsi w'ejo bazara bazirezita y'umukino uzaba ubukeye bwabo. Uwo muganga koko ari hariya hejuru. Nje mu myemerere yanjye ntabwo nerekwa, nta nubwo nemera abapfumu, ariko muri rusange babyemera ubwo ngubwo bafite uburyo babikoresha banakorana nabyo. Ariko icyo nakubwira cyo nuko twebwe umukino kwitegura mu buryo buri physique na mentally, abakinnyi bacu bahagaze neza kandi gutsinda. Nakubwiye yuko ariyo gahunda dufite, turimo turashaka intsinzi, naho iby'abaganga abo ngabo bo bifite aho bindi bituruka, ariko twebwe abakinnyi bacu twabazanye tuzi ko ubushobozi bafitemo n'imbaraga bafite n'impano bafite yo gukina umupira. Match twateguye neza kuyitsinda biba byoroshye kandi bikaryohera n'abakunzi b'ikipe ya Musanze FC. Ibyo bindi byo ku ruhande ni ibiryosha umukino. Ubwo Rugangura afite amakuru azatubwira. Muri rusange wasanga Rugangura ni n'umuyovu deja zaba ari hano yaje kureba ikipe ye, ubwo ariko muri rusange bizagenda biryoha. Umukino we nyirizina tuzatsinda inshallah, dufite icyizere cy'uko tuzatsinda uyu mukino. Mbere yuko nkurekura SG, ngira ngo wagenera ubutumwa abafana. Nabonye ku mukino wa Mukura abafana baragarutse, barahari benshi, ingoma zaragarutse, umurisho kabisa, amabendera mu mujyi. Ku munsi w'ejo muratangira kuyatamiriza umujyi mwiza wa Musanze. Abafana bitega iki muri rusange n'uwe butumwa bagenera? Abafana ikipe ni yabo, kuzuza stade ni imwe muri success tuzaba dufite kuri uyu mukino, bigafasha abakinnyi kwitwara neza, ni motivation. Kandi izera ko neza ko ibyaba byose abafana bazaza ari benshi bashyigikira ikipe ya Musanze FC. Twebwe tuzakina umupira mwiza, kandi icyo tuzaba dushaka muri uwo mukino ni ugutsinda ikipe ya Kiyovu Sport. Niyo gahunda tuzaba dufite. Turayigarika. Kugira ngo mwumve neza uburemere bw'uyu mukino, mwumve anje y'uyu mukino, ekipe ya Kiyovu Sport izaza hano iri ku mwanya wa mbere, ariko umwanya navuga ko utari stable, ujegajega, kuko ni ekipe irusha Rayon Sport ya kabiri amanota 2 yonyine, 2 points, amanota 2 gusa. Murumva icyo bivuze. Hanyuma rero ekipe ya gatatu ya APR FC, Kiyovu Sport irusha amanota 3 gusa, donc murumva ko ni intera ntoya mu mikino 3 ikintu cyose cyaba. Ekipe ya Kiyovu Sport izaba iza hano mu gihe ekipe ya Rayon Sport izabikina na Gorilla. Hanyuma kandi ekipe ya APR FC ikina n'ikipe ya Espoir yahariya nyine mu karere ka Rusizi, ariko nyine APR FC izaba iyakira. N'umukino ukomeye, ni imikino ikomeye yose mu by'ukuri. Ekipe ya Musanze FC ni ekipe ishokinga amakipe akomeye. Murabizi ko ekipe ya APR FC yatsindira hano sezishize
iyi sezo Rayon Sport yari hano ibitego biri ku busa, donc ni umukino ukomeye, ni imikino yose ikomeye. Equipe ya Gorilla yatsinda uwo wese, equipe ya Espoir yatsinda uwo wese, equipe ya Musanze Football Club ya hano kuri perezida wayo muzi, perezida Tuyishimire Placide Trump, umuherwe umukungu, ku bayobozi bayo musanzwe muzi, ku buryo yitwara, ku buryo shocking amakipe akomeye hano, equipe ya Kiyovu Sport igomba kuza yikandagira. Amakuru rero avugwa na yahe. Ikipe ya Musanze FC mureba biravugwa ko hari mushiki wa perezida Tuyishimire Placide bakunda kwita Trump, akaba rero mu by'ukuri yitwa Chantal, ni umugore ufite amafaranga menshi, ni milliardaire, bivuga ko afite amahoteli hirya no hino mu gihugu ari Kigali ndetse no ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu, akaba afite amafaranga menshi. Akaba rero umureyo uba mu fan club, akaba umureyo wo mu maraso, wa mureyo nyine w'indani. Akaba rero bivugwa ko yasezereje abakinnyi ba Musanze FC ibihumbi 300 bya prime mu gihe ngo batsinde equipe ya Kiyovu Sport. Se gusuvugwa haravugwa byinshi, ababemereye prime equipe ya Musanze FC, ariko biri mu buryo bwa nyabwo kuko FIFA ubwayo yemera ko gutera motivation equipe igiye gukina niyo muhanganye ni ibintu byemewe, FIFA irabyemera, ntabwo ari ruswa, ntabwo ari iki. Kuba naba nshaka gutsinda nitwa Rayon Sport, nkaba na motiva equipe ya Musanze FC ngitsindira umucyo baduhanganye, ibyo bintu byemewe. Bivugwa ko rero abagiye bateranya amafaranga haba uwo mushiki wa perezida Placide Trump, harimo kandi n'abandi abantu bakomeye hano, barimo n'ingabo bakunda PFC cyane, ndetse kandi n'ikipe ya Musanze FC ubwayo. Ubusanzwe equipe ya Musanze FC iyo atsinze equipe yo muri Big 4 notama AS Kigali, APRFC, Kiyovu na Rayon Sport, iyo Musanze FC yatsinze ayo makipe, umukinnyi ahabwa prime ibihumbi 80 nibyo ahabwa. Ubusanzwe bari 40, ariko iyo utsinze ayo makipe y'ibifi binini, umukinnyi ahabwa ibihumbi 80 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuri inshuro rero yavuga ko izo prime z'umurengera zishobora kujya mu 600. Can you believe it? Abakinnyi nta mukinnyi wa Musanze FC mu 600, nta numwe. Like I'm telling you the truth, nta mukinnyi wa Musanze FC numwe uhembwa 600 ku kwezi. Prime yazamutse ishobora kujya ku 600 kuri match gusa bafitanye n'ikipe ya Kiyovu Sport. Urumva uremere ifite, kuko nubwo nazo zihanganye, ariko Rayon Sport na APRFC zirifuza kwikiza equipe ya Kiyovu Sport, zirifuza ko equipe ya Musanze FC yabatsindira Kiyovu Sport, nabo bakitsindira imikino yabo. Rayon Sport yahita umwanya wa mbere, APR gahita ifata umwanya wa kabiri kubera kwisha Kiyovu Sport ibitego, Kiyovu Sport igasigara ku mwanya wa gatatu. APRFC yabizi neza ko Rayon Sport izahura na Marine ku mukino wa nyuma, bavuga ati wenda Marine yazabahagama, hanyuma twatsinda umukino wacu wa nyuma twakina na Sunrise, ubwo ni APRFC, donc bagahita batwara igikombe cya shampiyona. Donc biri mu nyungu za Rayon Sport, mu nyungu za APRFC ndetse na Rayon Sport kuba Musanze FC ya shockinga, ya surprisinga cyangwa se ya surprise equipe ya Kiyovu Sport hano kuri stade Ubworoherane, ikaba yayitsindira ahangaha. Ni kibuga kiri ahantu murabona ni ku mizi y'ibirunga, cameraman azuminge neza murebe iyi scenery y'ibirunga, murebe ukuntu hasa. Nubwo hasa neza gutya, nubwo ari ikirere cyiza, ariko ni ikirere kirimo imvura. Tunihanganisha imiryango yabuze ababo n'ibyabo mu biza bigishingiye ku mvura n'imyuzure byibasiye aka gace k'amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba mu minsi mike ishize, kuko n'imvura nyinshi irimo kugwa muri uyu mujyi. Urebye n'ubwatsi uburyo butoshye, ngira ngo cameraman azuminga ubwatsi, naho ngaho inyuma ubwatsi buratoshye hano kabisa, biragaragara ko imvura ni nyinshi irimo iruhira. Bikunda kuba bicyane rero ku makipe yaje hano iyo imvura yaguye, kubera ko iki kibuga mureba ni ikibuga kirimo utunogo, ni ikibuga kitari hamwe, ni ikibuga cy'ubwatsi buri natural kirimo utunogo, ku buryo iyo imvura iguye amazi agumamo, ku buryo kiba gisa n'icyuzuye, abakinnyi basa n'abanyerera mu bizenga by'amazi, bikagora rero amakipe menshi aza gusura equipe ya Musanze FC hano siritu mu gihe cy'imvura. Muri iki gihe rero equipe ya Kiyovu Sport igiye kuzifite icyizere, kuko ntabwo Kiyovu Sport, ntabwo Musanze igitsinda Kiyovu Sport. Kiyovu Sport ni makipe agora equipe ya Musanze FC pe, nta nubwo nibuka inshuro ya nyuma equipe ya Musanze FC yatsinze equipe ya Kiyovu Sport. Mu makipe agora Musanze FC harimo Kiyovu Sport, harimo Mukura, ayo ni amakipe Musanze FC itagitsinda. Kiyovu Sport rero ishobora kuzana iyo confiance hano ku cyumweru, ikareba ko yabona ayo manota, cyane ko nayo iri muri crise. Ikindi rero twagarukaho nuko equipe
iya Musanze FC yamaze guhagarika umutoza yitwa Adel Abdurrahman. Sinzi rero twazuminga neza hariya muri stands, muri tribune, yicaye muri tribune areba imyitozo nk'abandi bashungerezi bose, kubera ko kugeza ubu ngubu inshingano zo gutoza ekipe ya Musanze zahawe Imurora Japhet bakunda kwita Drogba, ni umulegend yakiniye ekipe ya Musanze FC, ndetse kandi n'uwitwa Nyandwi Idrissa bombi yakiniye ekipe ya Musanze FC. Kuri ubu ngubu rero niwe barimo kwitoza bagiye gutoza uyu mukino. Umutoza rero we yahise yigumura, yavuze ko niba bamuhagaritse gutoza iyi match, imikino isigaye ntabwo azayitoza, arabura amezi abiri kuri kontra ye. Baravuga ko mu by'ukuri we atakomeza gutoza mu gihe asuzugurwa, mu gihe atemererwa gukora ibintu ashinzwe gukora akazi ke n'inshingano ze. Ngira ngo muratekereza ku cyabaye kuri Adil w'ikipe ya APR FC iyo byabaye ku mutoza nyine Adel Abdurrahman, uyu mugabo wicara muri tribune. Akaba rero ari ibintu bikomeye cyane, kuko uyu mugabo ikintu yazize ni ikintu gikomeye kandi uyu mutoza wese ntekereza ko yazira. Uyu mutoza ikipe ya Musanze FC arashinjwa kuvanga squad, arashinjwa kwitwara gufata n'abakinnyi abasini, abakinnyi beza, abakinnyi bakomeye b'ikipe ya Musanze FC. Arashinjwa ko abakinnyi abasiniya atabemera, atabumva. Ekipe yose agezemo ngo umukinnyi wumva ko akomeye ari umusiniya aramwicaza, bagirana ibibazo. Muri Gasogi yirukanwe kubera kugirana ibibazo na Malipango Theodore Christian Yawanenji. Bapfuye iki nyine nta kindi, Malipango ntabwo witoza, ntabwo uzeruka mu myitozo, wigira umusiniya, wigira iki, iyo seniority we ntabwo ayemera. Byatumye yicaza kapiteni w'ikipe ya Musanze FC yitwa Gadi bakunze kwita Evra, yicaza umuzamu Ntaribi Steven w'ikipe ya Musanze FC, amashize iminsi akina witwa Gadi. Mwizamu nyine yitwa Gadi Muhawe, nayo ntabwo ari Gadi wa kapiteni, ubwo bombi baricara nyine, yaba Ntaribi Steven ndetse na Gadi. Hanyuma kandi agashinjwa kwicaza abakinnyi bakomeye bashobora gukina neza imbere. Ekipe ya Musanze FC yaguze banayihenze, agakinisha witwa Rukaku Munyeshyaka Gilbert, umugabo mugufi byanwa, muramuzi, yakiniye mu makipe agiye atandukanye no mu Rwanda ariko amakipe matoya. Ntabwo rero abakunzi ba Musanze FC n'abayobozi bumva ukuntu akinisha abakinnyi batemerwa nk'abakinnyi b'abahanga, abakinnyi b'abahanga akabicaza. Byatumye atsindwa imikino myinshi muri shampiyona. Ntabwo Musanze FC yahagaze aho yakabaye iri uyu munsi. Ekipe ya Musanze FC erutse gusezerwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport mu gikombe cy'amahoro. Nabyo ni ibintu bitari byiza, abanyamusanze batishimiye. Ekipe ya Musanze FC yasezerewe kuri penalty, kandi byarashoboka ko yatsinda ekipe ya Mukura ikitwara neza cyane. Nibyo rero byinshi mu by'ukuri bivuga kuri match ivugwa amafaranga menshi, match ivugwamo abaganga ngo baje gufasha ekipe ya Musanze FC kuri match. Sinzi niba kameramani wanjye Suez yazuminga mu birunga, hagati ya biriya birunga byombi malheureusement hari igicu cyinshi, ntabwo mwabibona neza, ariko hagati ngo ya Muhabura ngo na Sabyinyo, ku makuru nkesha Axel Rugangura aravuga ko we abaganga abarimu Musanze FC ngo yamanuye ngo yivaniye mu karere k'ibiyaga bigari. Bambwiye ko ngo ari muri South Africa abandi ngo ni muri Republika ya Central Africa, abandi ngo ni muri Togo, ngo bari hariya mu misozi nyine, hariya mu birunga. Ngo muganga ngo ruducuma twe twakumuriro n'ibindi byinshi, impigi ye kabisa, ngo ikaba iryamye hariya mu birunga, ngo izamanuka ku cyumweru habura isaha imwe ngo match itangire. Ngo nta muntu bazahura, azareba match atari muri stade, ngo azaba ari muri hotel muri bariya yitwa Hotel Pastoral Centre Notre Dame de Fatima, Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Ngo azagenda rero match hariya kuri terrasse hejuru, banagazigera za muri stade. Donc aravugwa byinshi, ni speculations nyinshi, ariko all in all nuko ari umukino ukomeye, nuko ari umukino mu by'ukuri wavugisha abantu amagambo menshi, n'umukino navuga ko mu by'ukuri urimo ibintu byinshi, anje iri hejuru cyane. Reka turebere hagati y'ikipe ya Musanze FC n'ikipe ya Kiyovu Sport zitwara neza. Ku munsi w'ejo hari imyitozo y'ikipe ya Musanze FC, nanone itangazamakuru rizaba ryemerewe kwitabira uyu munsi. Nashuguritse rwose, ntabwo byemewe, stade ni awiklo, ntabwo abafana ba Musanze bemerewe kuza, ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Twe nyine nuko Lorenzo Info hari ukuntu nyine reputation n'inkuru zacu za kinyamwuga nyine, niyo mpamvu batwemereye kuza gukurikirana imyitozo. Twavuye i Kigali mu gitondo, tugeze ahangaha imyitozo isa nkaho imaze gutangira. Reka aho turebe ibiza gukurikiraho, kandi mbifurize ibihe byiza. Mukomeze rero mukunde Lorenzo Info. Niba urebye inkuru ukaba utarakora subscribe, gira vuba nicyo watwitura gikomeye. Tuba twakoze fort, tugatravelinga tukajya kuri terrain, tukajya gushaka inkuru, tugastreaminga imikino, tukagura internet, tukagira ute. Nta kindi kintu watwitura uretse kuduha subscribe ndetse no kureba inkuru zacu zose zikarangira. Niba uri muri diaspora, uri hanze y'u Rwanda, ugahura n'aka advert muri video, please click it.
gakandaho gakine ibintu bigende neza nyine nicyo gihembo cy'umuvloga cyangwa se nyine cy'umu content creator. Reka mashimire kandi bifuriza ibihe byiza. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura, bye bye.